Belai belai kya hambai maro joto khapang ni takuk tai bukuk song sini rangsak ni dibrahani joto warrior sok no Mia 9 September 2025 9 September no 1949 ni year so sini Indian government by Tripura Kingdom Marsuk mani sal as holo sung jantar montoro sini Sri David Mura Singh borong ganang Sri David Mura Singh boni pedal yatra ni Haimani pore 2,500 kilometers Agartala to Delhi pedal yatra thayei sopai mia sung aro jantar mantoro sitting demonstration khlaijak mani pore haino hai tini a sitting demonstration khlaimani pore ang on behalf of him Prime Minister office ang phaisok pakya tai Home Minister office ang phaisok pakya Prime Minister office phai ang memorandum submit khlaikya norok nukhana sini PMO ni memorandum jehetu o jagao blai sensitive area tai just miano vice president ni election mani bagai sudo ano simi allow khlaijakha o jagao hapna ni bagai so ang oro ni bising ni bongni Prime Minister office ni bororo koi malai ang memorandum submit khaikya tai Home Ministry ni hoite bo memorandum submit khaikya basically tinta agenda no pe sino memorandum do submit khlaijakha point number 1 hangke जे त्रिपुरा एकॉर्ड एबा त्रिपुरा एकॉर्ड 2024 नि 2 मार्च सो साइन खाइजाक मानी आबोनो दाक्ति खाय इम्प्लीमेंटेशन खायना बागै ताई पॉइंट नंबर 2 हुंका इलीगल इमाइग्रेंट्स जे बांग्लादेश ताई म्यांमार रकनि फाइने रकनो पुइला डिटेक्ट खायनाय बोनि वोटर लिस्ट नि डिलीट खायना आबोन परे डिपोर्ट खायना नि बागै पॉइंट नंबर 3 हुंका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नि जे आइन नि मुताबिक जों kaisa statehood demand san tongmani or tinta point no tuino sung tini memorandum Yapharjakha tai borong ni official ni thani blai positive response no manjakha I hope government of India abono serious note khlaino sini o dabi rokno borok se thori nainai tai dakti khai runai hinai no sung asana go haisi blai ke hambai